chẳng nhìn đang wake up ấy cái wake up and get up, what are the difference between wake up and get up? Who can tell me? Mũi phia toàn bị khè mũi phia bật này mũi bị khè Ok, chẳng cái wake up dương nhẹ tay dương toàn dương nhẹ tay mình lại này còn wake up này còn toàn chỉ bị cài thế này, get up cứ còn trên mà bị cài, cọc chỉ bị cài get up nhẹ, nhưng take a shower dương đang cái take shower khi dương mùi tật này, and brush your teeth. I think it's easy, so just brush your teeth, get dressed. Actually, this one you're going to apply this vocabulary in the speaking. Nhưng cái brush your teeth dương đọc main get dressed cứ dương liệt bẻ này. You see, this is the way they give the vocabulary in the IELTS. I take note that they don't teach you the word, but they teach you the phrase. Cái art properly get cái art hiện này dương phía trái cái ở này dương chỉ phrase chỉ clear tem đo động bay ở bị prai tới bị trời, chẳng dương cái điền chỉ bịประเภท này collocation á, chẳng biết nó cứ phải chỉ mũi kia tem đo get dressed liệp bẹ, dương bây giờ liệp bẹ dương mình là take on the shirt ấy ra này get dressed, chỉ biết đã chỉ biết để cái pra chỉ tu từ tem đo đấy, cái chẳng cái liệp bẹ get dressed. Mình dân thắng slip pe cái áo tao wear clothes mà nó yeah you understand it, dân bọc phải slip pe slip wear, dân clothes cái áo pe cái áo wear clothes ấy dân tới actually they use get dressed cứ slip pe. Have breakfast, nhâm hà, just pick my bag, you what does it mean pick, cái pick này chứ, unpack and unpack. Unpack. Udam, what is pack, Udam? Pack and unpack. It can be now, it can be verb, but when you say pack bag, what does it mean? Pack bag mean like you put something in the bag and you zip it. Okay, put something in the bag and you zip it, right? Trên cái dân hiệp trong cái tạp bây giờ đó, dân gì tới hiệp trong cái tạp. Trên cái top bây giờ nhằm A2 after you have breakfast, you get dressed, you have breakfast, and then you pick your bag. Cái dân hiệp trong cái tạp bây giờ. Mai dân hiệp trong cái tạp. Trong tạp tôi điền pick my bag, nhé. Cho nên chỉ clear đó, dân điền chỉ clear đó là bay dân nghi số năng can gì. Pra vi á. Chứ dân kết chỉ khmai này dân bảo prai chỉ khmai tới pe class clear nắng vì dân bảo prai dân phi trái dân hiển dân bảo prai kết chỉ khmai mùi kết cái đại mới nắng vì xây chỉ old learning system này mình chỉ cả đại dân điền và bị chân đoán muốn đấy lấy cái ở dân điền phi trái cái ở cái dân đi làm việc là để vào tụt tới chẳng nó là mày cái này khác còn hiện dú đã ở trên giấy thì kia cho một khi dân đi on lấy đã chắc phải muốn mắc quạt hiện là xây bậc càng giấy thì gọi thì do old system learning máu này thì không phải lấy giấy rồi on lấy. Okay, then go to school and go to work. Okay, cứ tới là đi phơi cá. Take the bus. You have one word. Chứ ai phở biết cái này dương phơi cái chỉ làm cái đó đi. One more words beside take the bus. Okay. Catch up the bus. Yes, catch. You can say just catch the bus. No? Okay. Catch the bus. Thì ai phở biết catch the bus rồi có take the bus. Walk to school. Whether you take the bus to school, walk to school. Khai chỉ bán những tới mà dân chỉ làm để được cái này. Same take the bus. Cho nên biết ní morning activity, and then I will let you guys to do this more in our book. Okay, this one just go through this word. Chẳng biết ní cái tệ tôi cho mùi những sự cam hiệp để cái dân nó vừa cá để còn nó về để dân riêng nó sẽ làm bây giờ này. At your workplace and at your school. Yeah, and at your school.
actually this word you're gonna do it in this one here. This word you're gonna do in practice here, and also to do it in the book as well. So but you have to understand this word and use this word. ពេលខ្លះគ្នាយើងឃើញយើងយល់ណាដល់ពេលទៅរកមកនិយាយអាពេលដែលយើងត្រូវ practice មិនដឹងថាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគ្នាយើង complete យកអាពាក្យហ្នឹងមកប្រាប់ and you know not you have to use it. You have to use it. So in school mean go study English. Okay គឺរៀនភាសាអង់គ្លេស okay study Spanish, study what, read the book, answer poll, do homework ធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះ I do my homework, write notes. We got take note. This one write note or take note. You can use take note or write note. ចាំមិនយើងកត់ចំណាំកត់ត្រាណាយើង take note យើង write note. I think this one is new. I'm not normally I never heard like write notes. So I just take note. Listen to the teacher. So listen to the teacher. Listen to the teacher. Get but the teacher. Only one teacher in the class. I mean the teacher. I mean listen to a teacher. And then listen to the teacher. Only one teacher. Work on the computer because you work only one computer. So work on the computer. And have a break. What does it mean have a break tonight? Let's have a break tonight. I think maybe អត់ដឹងចា have break គឺយើងសម្រាកណា For example after class we can have break រៀនចប់យើងសម្រាកហ្នឹង have break អញ្ចឹងគឺរៀនចប់សម្រាកតាណាមិនដែរតឡើងហ្នឹងអត់ប្រហែលពាក្យពីលើមិញអត់ណាតសួរខ្ញុំណាតាណាឯងរៀងខ្សោយជាងគេឬក៏តន់មានចំណុចណាដែលយើងអត់ចេះយើងសួរមានអីអត់ទេណា អត់អីចាត អូខេតអញ្ចឹងគឺ have a break អញ្ចឹងនេះយើងចង់យើងនេះហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់យើងអាចអាហ្នឹងឃើញយើងប្រើជា clear អញ្ចឹងនេះយើងហៅ collocation ណាហើយការនិយាយគេប្រើអញ្ចឹង collocation have lunch talk with my friends អញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់និយាយជាមួយមិត្តភក្តិ talk with my friends talk with friends attend a meeting. What does it mean attend a meeting? Okay, attend the link. What does it mean attend a meeting? Attend a meeting. No. Are you there, Adeline? Or you left the group? I think you are there. Yeah, What does it mean attend a meeting? attend ហ្នឹងជាជួបជុំមួយછે How about attend a meeting? What does it mean? So, attend are you going to attend any meeting this weekend at your workplace? របៀបណាត់ជួបមែនછે ចូលរួមការប្រជុំ attend ហ្នឹងគឺចូលរួមណា attend a meeting គឺយើងចូលរួមការប្រជុំ for example this weekend I will attend a meeting with my professor or with my college ជាងខ្ញុំនឹងចូលរួមការប្រជុំជាមួយនឹង professor ឬក៏ជាមួយនឹងនេះរបស់ខ្ញុំណាគឺ attend a meeting ចូលរួមការប្រជុំ this is about work and activities. You guys will use this word. You will use this word. ពេលនេះសាមញ្ញតែទៅរកទៅពេលទៅនិយាយហ្នឹងអត់នឹកឃើញឡើយអានេះពាក្យនេះមានមួយចំនួនដែរដែលគ្នាយើងពិបាកដែរ Okay after school តទៅពីយើងមកពីរៀនហ្នឹងឯងក៏ afternoon activities កម្មវិធីនៅពេលថ្ងៃត្រង់ You go home យកទៅផ្ទះ take a nap. I think you know take a nap, right? Song right? What does it mean take a nap? It mean have to sleep in the afternoon. Afternoon, right? Okay, you sleep in the afternoon. A short sleep in the afternoon, right? Okay. ចឹងគឺគេថ្ងៃណា Okay.
have a take a nap cái ngày I want to spend like 2 hours take a nap no you should spend at least do you know how long you should take a nap Maran Around 10 or 15 minutes. yeah around yeah right maybe 10 or 15 minutes but it can be up to 20 based on your time but no longer than 1 hour because if 1 hour it may affect to your your sleeping at night okay ថា15នាទី but the best one they say from 6 from 15 to 20 to 30 to 30ចឹងពី15ទៅ20 30នាទី the best nap around that okay Nita do you like taking a nap Yes, I do. okay do you know what is the benefit from taking a nap Yeah, it recharge. yeah recharge your energy recharge your energy yeah what case help you besides recharging your energy it also can increase your memory as well yeah it can increase your memory as well but don't sleep too much just take a bit just take a bit nap not just short nap not long nap ចឹងគេងថ្ងៃវាអាចជួយយើងដែរនេះយើងគេងថ្ងៃហ្នឹងតែចាស់ៗគាត់ឲ្យយើងគេងថ្ងៃតែប៉ុន្តែគេអ្នកសិក្សាគេសិក្សាមកគេថាឲ្យគេងថ្ងៃទៅល្អដែរ okay relax no relax right relax គឺសម្រាប់ណា play sport លេងកីឡា watch TV មើលទូរទស្សន៍ play games លេង game help my family គឺយើងជួយនៅគ្រួសាររបស់យើង how about do chore what does it mean we can answer this one song what does it mean do chore who know Maran I think there's something when we have our family wash the dishes or sweep the floor or something. You're right so any activity that you do in your house for example yeah like you say wash the dish cook that's called do chore so mostly they say it's kind of gender discrimination like the female or the wife usually do chores right ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺការងារផ្ទះធ្វើការងារផ្ទះមិន homework នេះយើងណាអានេះមិនការងារកិច្ចការងារផ្ទះដែលគ្រូយើងដាក់ឲ្យទេវាកិច្ចគឺការងារផ្ទះហ្នឹងហ្មងមានថាយើងបោះជូតអីហ្នឹងពីច្រើនការងារមិនស្អីគេថាអញ្ចឹងណាតែ now gender is equal gender គឺមានថា paid gender is equal so the men also have to help their wife to do chore right so you should not say this is your wife's work or this is my work but before yeah in the past they say this is the wife work or be female work but right now no ពាក្យហ្នឹងពេលខ្លះគេប្រើពាក្យថា house chore ក៏អាចថាបានដែរមានន័យថាការងារផ្ទះណាអញ្ចឹងគេប្រើប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងកន្លែងយើងបបហើយយើងធ្វើការងារផ្ទះយើងប្រើពាក្យ do chore right អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការងារផ្ទះ house គេប្រើពាក្យ house មួយទៀតមកដើម្បីឲ្យវាបន្ថែមចឹងនេះtake note ឡើងហ្នឹងបន្តិចមែនណា take note ឡើងចឹងគឺ take note ឡើងហ្នឹងបន្តិចទីបន្តមកទៀតVati where have you been I just arrived we go through a lot of words hello Vati are you there ដោយចា នៅក្រៅ Vati មែននៅក្រៅហ៎
នៅបន្ទប់នេះទៅមិញឡើងដោះស្រាយបញ្ហាទៅ អូខេតាឥឡូវចាំមើលមានសំណួរអីចាំសួរមើលរូធីណា ចាចាចា តោះឥឡូវយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងអាមិញរូធីនឹងគេមកហឹងតទេអានេះគឺ do chore នេះសំដៅទៅលើយើងធ្វើនៅការងារផ្ទះមានកិច្ចការមាន homework មាន do homework ទេណាគេយាយប្រើពាក្យថា do chore ប៉ុន្តែបើសិនជាទៅលើកិច្ចការផ្ទះតែម្ដងប្រើពាក្យ house chore មកណា go shopping យើងទៅដើរផ្សារ go shopping mostly the girl they like doing shopping so go to just shopping ណាគឺ go shopping cook dinner cook meal ធ្វើអាហារ and this is activity evening activity and there's a lot of work a lot of vocabulary so but this vocabulary may help you in the future because sometimes យើងដឹងអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលឲ្យទៅសរសេរឲ្យនិយាយអត់នឹកពាក្យណាឃើញឡើយណាអញ្ចឹងគឺល្អគួរតែកត់ទុកវាទុកទៅណាព្រោះនេះពាក្យទូទៅ evening activity have dinner the same you have dinner have lunch have breakfast take a shower យើងគឺមួយទឹក shower spend time with family អញ្ចឹងយើងមានគេដាក់ប្រើពាក្យថា spend time with family and one more words they say help my family right ជួយគ្រួសាររបស់យើងជួយគ្រួសាររបស់យើងធ្វើការងារ I help my mom I help my daddy to cook I help my mom to do the chore I help my sister to do the homework ឬក៏អីចឹងទៅណាចឹងគឺ this is the word but you have to know how to structure that words into a sentence and sentence that we have already learned ចឹងត្រូវយកពាក្យហ្នឹងនេះគេឲ្យជាពាក្យមកយើងងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតជាប្រយោគ do homework យ៉ាងនេះ not do chore this do homework read a book I suppose checks my phone check my phone យើងលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងណាអូខេយើង check my phone play study រៀន listen to music and this is the nice activity mostly we brush our teeth get ready for bed and go to work and sleep គឺ get ready for bed គេប្រើពាក្យតែ get ready for bed យើងយកអត់តន់ចូលគេងប៉ុន្តែ you get ready for bed យើងរៀបរាល់សម្រាប់ការចូលគេងណា brush teeth and you get ready for bed then go to bed ហើយខែចូលគេងហើយ sleep okay so any question from this vocabularies any question មានសំណួរអាចសួរបានណាតើជាមួយនឹង vocabularies នេះទូទៅប៉ុន្តែប្រយ័ត្នដល់ពេលត្រូវការប្រើអត់ដឹងថាប្រើអីគេណាអញ្ចឹងនេះយើងគួរតែកត់វាឬក៏ take note នៅណាដែលសំខាន់បើអត់ចេះទេយើង take note ទាំងអស់មកហើយបើសិនជាអត់ទាន់មើលវីដេអូយើងសារថ្មីក៏បានដែរចាំមិនយ៉ាងធនានុវិធីមកយាយអត់អីចាតោះ អីណា នេះចា All right I will ask you this I will come back and ask some of you about this activity